Jehova penei ova noa so swangi a tatou umalava to develop us to become mature people. I le upo le atua. Amen. And also to help us to become effective leaders within whatever ministry that God has called you e te ngalue ai. Amen. Vea vidale nei. O le whasoa e whapea. Walawina I tātou e taitai. We were called to lead. Amen. You and I were called to lead. Filifili oi, filifili au, filifili tātou umalava ina ia taitai. E ui ale tō tele o tangata uma. E ui le tō tele o tangata pela o tātou e kālesia. E ui le tō tele o tātou sui uma lo lotu, tātou lotu. Ai le o tangata uma e filifili e vem teita. Amen. So we have so many church members, but not all of us can become leaders. Amen. E leo tātou uma vem teita. E ui ato tele o tangata tā alo I tā ronga voi e la kapi ma mewa. Ai leo tangata uma e ongo fili. E avea ma tangata e o e represents au la kapi. Amen. E leo tangata uma. Pe ngā vole al tātou ngā luenga wā inga teita. So tātou la. E rei filifinia tātou tauna ona filifili. Amen. Ora filifilinga oe, filifilinga wau. E vea ma taitai, tono leo lotu. Simisinga vai wa mole. E le whapenga o ngā sa kauanga o ngā walawinga tā ua. Amen. O le walawinga o tā ua. O le walawinga o ngā yeilo tātou wha moe moe. Amen. Walawinga tātou o ngā e iai le me fina ngalo ai le na walawinga tātou. Inga ia tātou oi whai. Amen. E le whapea te ia. Whiwhiria oe, whatauto oe, whapaia o tofi. No? E renga o whiwhiri tātou e mai tākou ke ngofo. No mai ara I pe vole le tātou e. Kaida. Pele kako nisi ke mi ole lau fa vevela ngofo a se tulo. E le fili kako mai fa vevela ngofo. Amen. God has a purpose for you and I. He chose you, he chose me because e yai le fa moe moe ale atua. Amen. E se tono tata kalesia. E yai va moe moe le tō fili ave mo Faitau, tu ina, fa le tua te akono. Tai le ministry, ma le ministry. Amen. Ieremia mo moa a Fe'etau Papali'itele te Faitau me ava mole. Na uiloa oe a o le iwhaia oe e au I le manawa. Na uwhapa iaina oe a o le iwhanau mai oe. Na utofia oe whaim perfeta inu. Au ese se whaparangi Faitau mai ava mole. Ieremia 1:5. Ieremia mo mua mata upat Fe'etau Papali'itele. What is this? I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet. Amen. Amen. Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. I have appointed thee a prophet unto the nations. Appointed. Filifili le tua. Filifili le tua. Ieremia le Faitau ele. Faitau ngarea. Famai ga uilo manava lo tina te le fanga umai. Amen. Wo filifili oi. Kako kele umai le lotu lea. Before e kele arrive le loku lea. Mo sina fia le tua. E ye le aso o le aia fatula ye oi ma vem te ta. God knew that one day He will appointed you to become a deacon. Amen. One day He will be appointed you to become a pastor. Youth leaders.
Pole alava le vaenga iai. It will never be an accident. E le va pea o se va lave lave va for sei. Le va la winga tatou. Amen. No. Mo le va se le via le tua. E ele aso la fidi e oi. Inga ia. Fai oi ma te tai le kale si Hallelujah Worship Center yo to. Amen. Lo na winga la. Lo ka ko bala winga. Na fili fai te tatou le tua. Amen. Kusape fai mai mga kongisi. Sa kaunga fili ka kale wai poko. Fa mai mga kongisi sa kaunga fili ka kale la kele la ko kupe. Fa mai is. Tang fili le le wai makua le ia langa ko fa malanga. Fa mai is. Tang fili ka kale la poko ka kala fa nganu fa sa mo. Amen. Ki mga kau ya tatou. Ora kako warauinga. Warauinga vai tete tatou ile tua. Pe kia kamai, pe kia kamai. E leo se filifidira vai tangatang warauinga i tatou. Amene. Pe kia ngia kupe pe le ai. Amene. E le filifidi le tua i kako po meka ki nimba vai. Pe tatou ti tamau ai nga le ai. Ai sea, wafo le tua. Le filifidia tatou. O ia nga ke whakamau ai nga inga kako le tangurima. Amene. O ia nga ke wha haka mai ina lo tatou vai. Amen. O ia nga ke wha pato ina tatou va lea sei tu lau lo tau sei fua. O mara winga la tatou. Amen. Pauana mea ka koe whai. We must humble ourselves and say, Lord, thank you for choosing me. Amen. Appreciate le mara winga le atua ia te oe. God could have chosen someone else outside of us. But he have chosen us because sila fia le tua o oe o le tangata e ha vea mataitai le rumana. Amen. Te le lau tangata mga kumamai le kuranga nga. Ke mga ia le fea whiringi. A yesu si me kia lumoe. Anu marifa marosi lea. Aua lava e ke mga kumamai lo warawinga. Iso se teimi lava. Amen. Aua ke mga kumamai lo warawinga. Ko kia le kanga kau koe fo i tua. Ko kia le kanga kau le slack i ora commitments. Ko kia le kanga kae. Ke fiu ka vai a koe. Se asa sau le loku. Se asa ko anga sau group. Pala lu le tau tua o ame fai o asa ngā mea. Amen. Kai, I'm talking about leaders. Wai e manatu ma i longa vala a wina. Amen. E manatu ma i longa vala a wina. A o lenga vala a wina tātou. O ia na te wha a upenga ina tātou moro tātou vala a wina. Amen. Amen. Ngai tala a lea tua. I le tusi le rang Faitau ina mai ngā o iro oi. Ai te le whanga wai, wa le wanga i roa. Sila fia le tua. Amen. Kako kami solo i, kako kami solo i o. Au sila fia le tua, ele aso le a wha fo wina i lo walanga. Ele aso le a etalia i e be marim whaolo i lo walanga. Ele aso, o le ia wha tu lai i tātou. Amen. Hara siri la. Mo kako, mo e, moa. O ha whenga e mga kua i e le asoi. E whai oi ma te akonga. O se kalesia. Amene. O ha whenga e mana tuai. E i se aso le a. Whai e oi ma whi au ma toi ina o se kalesia. O ha whea. Na ia ma sisi o kakonga mga kuwa penga. Pasi ro kako le lo kako wara winga. Ngalue mai le tua filia tātou. Amen. E ngalue mai le tua. Se kemi o kako ora ia. Po a winga te tai. E awa inga. Wara winga tata. Amen. Mana ia tusire le Efeso mta upo e lua. Le la sue mai e sunga le whawhenga inga. Sue wafo i le seisio i tuspa ia pālangi. EPHESIANS chapter 2 verse 10. Awa ola na lavanga luenga i tātou. Na whaia i tātou ia Keriso Iesu, ina ia whaia ngaluenga li lei, na saunia na mua i le atua, ina ia tātou savavali ai. Whamenga whaia i tātou, ina ia whaia ngaluenga li lei.
Amen. God called us to become leaders to continue the good works. Faya ngalwenga lelei. Amen. Mana winga ka ko be ngova yatu ele ke mana winga ka ko. E yai fa moya le tua. Amen. Fa foilo ka ko kuwa. Ile ka komisiona mana ka komisiona. Amen. La menga mana winga ka ko be matai tai. Ina yo tata ve soani itangata fa la ukele. Ma fulfill. La ka komisiona ma tato visiona. Misiona ka ko fai ngo mana maso. Papatiso tangata for Yesu Kristo. Au mai to tono la inga. So soangi ne develop la to become mature people. Amen. Ta pega la to ila ngalwenga va misiona. Inga yevi ile tu. Amen. So ngalwenga ka ko ke kai. Tele tangata le Filipi ka ko kio ya fa matutua i tono la inga le tua. Ta pega la to one day they too becomes leaders. How many? And then the work must be continue on and on and on. Faitau Papali'itele Peo, maisi Papali'itele Peo, develop la to wisangata to become leaders. Halleluiah va bengar wenga. Amen. Kamali tusi na ka winga nga faya itato. Ina ya fa wow ona faya ngarwenga le leaders. It's a privilege from God. When it's Yesu, wafio Yesu le lang. Alo indele nga paia, ele mo fai nga sa wafio, me nga paia franga wenga. Le nga fai to vaia. Pa wala me nga ko trusting that the Holy Spirit is here. He's in everywhere. Ar fai nga nga wenga, le to va tino nga wenga le na fai ke viso. You and I, people that so-called leaders, fangata inga ia fa'awau le ngalwenga. Amen. Ele mobia pero vayatu to become leaders. Ele fa pevolele se ia. Ave tato matangata bomakwa ke ler ka ko mambra makuspaya no. Pawale membobia le tua. Ora utali langa valau. Alfa tinonga valau. Malfa fulfilling valau le tua. Ilo langa malo langa as leaders. Amen. Enga lue mai lava le tua. Amen. A leader must take the lead. O le taitai. O le wavema taitai. E ao a ona taitai. Mo mua taitai. Manaia le Faitau mai Tusi Iakopo al Mataio po momua fai upo lusuma le lua. A leader must take the lead. Ai fai o tau mai ana le upu. Ai awale na ona whaalongolongo i ai. O whaaseinai o tau e o tau. Amen. Ko vai kasi mava mole pasa. Ai fai o tau mai ana le upu. Ai awale na ona whaalongolongo i ai. O whaaseinai o tau e o tau. Ka kou le whaalongolongo le upu. Ia fai tātou. Nangata ana. Leaders. E mo mua ka kou. Amen. Be doers of the word. Ka kou. Ai le anga mai lau loko. Ai le anga mai skanga le no vai. Amen. E ke kaunga e take le lidi. E vai me takata ia ki. Amen. You are the tua. Ile upo le tua. Amen. Amen. Leaders. Ka kou e mua. E maka mai uma mea kalesi a tātou leaders. A whaiwhango te akono, e ke kaunga mua mai leaders o te akono. Aine yo mai te akono, whatever ngai ite tai o te akono. A whaiwhango tu ina, whaifeau, amene, e ke kaunga mua mai lava i ite tai. Amene. Aine whaiwhango le youth, e ke kaunga mua mai ite tai le youth. Overseer, youth leader, before anyone else arrive here, tai, o le o te lavau, o tau hai tonga mua i. Amene, o ka kou, kilo mai le kale si ia tātou. Tau kako mua.
Kako mo le upu a le upu le tua. Masava vali le upu le tua. Amen. Ele se me leile me ole o mai o ka whakarikari. Ele suma rau sunga ke ka. Amen. O sa fo ke o ki ki aku ya o ma fa fa we. Ka va e ku le mai o ni se fa pe wa. Pe wa maka funga Faitau no aku ka ko punctuality lenga. Hit te ka ku ra maka. Amen. Leaders. Amen. Kanga kako get enthusiastic. E mai fai le fina ngalo le atua. Amen. Get excited. O se mea vla winga kako. Pe fesu yai por kako por ngai kan ko tai au. Amen. But e yenga fesu yai ngala Haiti. Le wa mai fai ngai. Amen. Kanga kako fia mo mai. Amen. Na kila mara kale sia. Po angi meta tu matato e sia ati ala tau. Amen. Ava vai mena kale sia le sia ku fai yanga. Vola, e fai yanga foi kale sia. Amen. Ava mena kale sia. Ole ka solo mua ya ka ko. Le kuskusilima. Le fai le sia kala oresi. Amen. Le fa vai. Le musua. Le paso orova. E papa voi va ka kaloro. Amen. Asia. Langa o ka ko le ke kainga. E follow mangaka. E ka ko me fai. Amen. Halleluiah. E follow mangaka ka ko me fai. Famarika al Tusi ia fai tatou. Matangata e ana e upole tua. Ela vai lo upo le tua, vai lo me kala ngoma ia fenga pa ia le tua. Amen. Amen. O mele Leauma e kakau o nga Faitau ma faa tai. Amen. Manga ia iole. Ole kala vai le ya Peteru. Kono ver ke mine ngala ko Yesu. Ava me pe ke wala. Pe sei ku me da sa. Amen. Mai bea sei. Feklo kalare alen mate sufa fe prova loiva. Fe merkala pekelu peia sei. Ame pekelu Yesu oelea. Mai Yesu ia waura pekelu waura. Me pekelu fisa mali mai be Yesu samali mai. Alala ye umai sibanga tongo lava. They were all in the boat. But the moment nga vai Yesu, fa mai savali mai, kuwa nunga beteru. Amen. Ko uma kanga kai ko kongo the comfort. Asavali. Amen. He take the lead. Ko iga nga kaya. You know, sometimes we were too comfortable ko kongo po whatever sounds like ako and we were so scared and afraid. Amen. E savali ese manga aya nga yo fa vina ngalo le tua. Amen. Moro Mataio va mola basta. Wa tali mai Peteru ia te ia lele i a fai o oi i e fetalai mai ia te au o te alu atu ia te oi lunga le vai. Ona fetalai atu ai le o ia i nasa uia ona alui foi leo Peteru na le vaa. Wa savali lunga le vai e alu ia Yesu wa vai oi ele matangi wa te tele ona fefe ai lea ona afu ai lea ona ngoto wa alanga mai ali ie a faaola mai ona apatu lole o Yesu o lona ao wa tango ia te ia wa fape atu ia te ia o oe na le faatu atua titi se a le mea wa e masaro salo vale ai. He stood up before the ngoko pekelu. O le mele viva mamafai. Peter stood up and walked by faith. Amen. The others na yango ngofo kongorwa. They were so scared. You know, sometimes we need to take a step forward by faith. Leave your comfort zone. I too comfortable like Kelly. I move when I Leauma, but I'm never Kelly Mai. Level away there too. Amen. By faith, Peter took a step forward. Amen.
Savali ape kelu mulong va kokua. Amen. Yo ni saimi. Kako fa pea iro kako wala winga fa tai. Wengo fongo fo ya nenga wala winga oi. Ava pea oi ale va ko lelo fe ko wa fia oi. E sawa fa ya me iso ko lelo fe ko. Me iso ko lelo fe ko. Amen. No, ele nga se lelo fe ko lo wala winga fa tai. Amen. Alo staki le upo le tua. Skaki le pole tua. One day, exau fa malos. Awake mangaku. We ke vai ka ko ke le upo le tua. Remember ngo yatu pe ke vai pe ke o lenga vala winga tatou e fanga na ina i tatou lo tatou vala winga. Amen. Amen. Iske mo mangaku anga ka ku fa manku ngara me vai. O ese manga move forward. Amen. Amen, move forward. Ke vol ke le keminga le o ki kam fire so sangyatu ta me la vale o le vai fa fo le kalesia. Me le la unga le vai fa fo mo le kalesia. O awe o fega kai ya kia. Na ngala ko si la fia leia. O lo o kalasia de fa rupe va pe fa fiau. A ola fa me fa va penga. Fa ponga me va penga. Ele o le mai ka uma kangaka ya kiau o tangata o isi ka kale me ka mai pe ku ku lang va pe ngaka fi fai me o le ira pa ko ka kala le langa mo wala ki ku si fai awala fo ko ku mai lunga you see me nga le o ke vai ku so o la va ina yuso va ang el pai swafa awa ke manga ku te le la unga move forward amen trust God fanga ngana le tua ta to o le ala mo le vangoe batu e toi awe ke alo e o mo le mo fa vau au ka ko le step forward by faith le ai mangi me ke le fa ngai le tu ka ko te ta but remember mana tua o ta to te tai call by who call by God le ai se me ke ka un ka ko fe ai amen we must take the lead. So se me alava. Afrika ko fongo kalo eskonga. Wali mama yaso kalo ko chon me fongo kalo. Amen. Na ki ngo fo me fai ka. Na ola ko lenga fai. Amen. Ola resolution. De ngo ko kingo ola ko fai not ko fai ola ko anga mai. Ka ko fongo kalo. Amen. So if you are a fongo kakalo team members, please take the lead. Amen. Take the lead. Amen. Be here before everyone's got here. Amen. Worship team. Famo mo ka ko ngaru ngara saile. Pura pingole ole mamalo ole tua ilfasa. O to. Amen. No wingala before everyone arrives. The worship team must be the very first people to be here. Amaka rogo pese. Amen. Makka go ele lei ko va mai. Awa va pe saulis ka kalanga fa unga pisa mala wala. Are va mai. E pese i ko kiri vale upore tua na so pese nga. So by the time amaka ile loku. We're ready. Amen. We must take the lead. Fe'etau Papali'itele, you know, mua so se mea. Ele no rua. Amen. Ele no God. E me ti me va pe ko ye ke kai le kalesia. Arela va pe olera ka ko mai ye. Farika ko ngaruenga. Amen. O mai u makakara ro ko le misiso ka ko tena on time. Amen. Wa la ngaruenga fa ka. Ele se me fa vai. Ai sa la fa moi mai ya ka ko. Por el plan. Amen. La vie va mai praska ko kala ba ko ya ko. Motivate, inspire, empower. Amen. O me anga tatu e fai. Lead the people. Tai tai mua
mo mo ame tangata iluma mamalo le tua. We are the very first people that must take the lead to usher people in the mamalo le tua. Ako mai la ya saka ke le prepare mai il tulanga na amene. Ela ngo mai kanga kala ro. Pe el me le kupu ya le, el me le kupu kai ar kai ele pe ya. Amene. Amene. Take the lead. It is para winga kako le tua inga ia take the lead. So se habla kapi ai le fengo fianga kai nga fili tangata bem kapten. Mamala male ia pasara mala ngai. Kanga la kapi kaka kalonga. Praise the Lord. Amen. Iwe kalanga pa fainga nga au le fainga. Ele fengo fianga fili kapten se habla kapi. E fili kapten e le nga character. Fili kapten e telelo nga fatu. Amen. Fili kapten fanga nga inspire inga kama ka e alu ruma koso kama ka alu. Amen. E fili le kapten e ma fai o nga ia le au ia manuma lo i talo. Amen. Amen. Kausanga na lo ki le au le moana. Le pe ko fa le kongo kausanga lo ki. Kako loa marte min kai ari savele le moana. Amen. When Ari Savea took the leadership role in the moana, awal moana wala. E mua ari Leauma. La me na kupu ya miracle marisa ba nga. Wa makwa ali umakula bonila. Kako loa le me nga o moana la sia. Amen. Asia wa ari fatu tangata la au. E o kanga ka ia para ai makua ko amen asia langa ngale leile kai inga afa pevura ka ko amen por ale misi nga wa place o ele tua amen afa pe ke kurungo o kai e toa kai ke mo me amen fai sanga me ke le ala se le ngirunga amen fai sanga me ai ke le ala ku kai o mai. Amen. Fai fonga ko mise ke mua mai. Amen. E mai kanga kamla ko la e ke sang oi makwa e sang mo la e ma ngai. Ke vai e folo ma kanga ko la mise ya ke oi. Amen. Amen. Mako pai po stari viele tu kala le ka vai le ngofo mai ya ngai faltua ya ku fa finge ngai. Mako pai po stari se ka usanga ia o kilara au mo mi kiafu mo iso solo. Amen. Pawal me lelo ma fau o que le popole o office to low ai o fesa ku ka usanga ngai I heard the spirit of the Lord for my account sui le levo ka ngai move lunga le ngau sia ko ya ko leaders ka ngau ka ko mu sui ki ga lunga o que le ko ya lu so iso solo ma ku sa ku ka usanga de la lu de la no asi no fa mo mau la fi mo mau ya fetu ya ala si to low le pa i ma ku sa ku no. Asia ke manga o nga ia vai mero sa ku aka ko mai ka ko ka sa ku ka kilo ko eba amen le ka ko ma fu ka lumbo le tua amen le ka ko ma fu ka lumbo le tua ma ko sa kupla ia ma fu anga nga le ko vai mo ra ko va pe ora ka ko sa ku va so le ia mai fa le la ai fa le mai lo pe. Amen. Hallelujah. Amen. Kako leaders. Awe ke muswe Faitau pe Paul kako sa group. Amen. Faile le lo sa ke kau na lo vai. Amen. Ai awe fai mai o fuai le tight le ko ngwa suru me do eso solo. Amen. E kile wa lo ke va fa le langa. Amen. Lo ke kala ngwa ku menga wa o le tu ko sanga ngi. Mo. Amen. Bali e kile wa lo ke ka fao. Amen. 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 Leaders, we must take the lead. Ele foi aí, eu fui ao cara vai escutar a lo ainda eu lá mafukanga sa grupo vai e lo nga tala le morimbau le nga ngoreli. Asolo eu pensei happen mele ya kia. Takes mo sa group. Good morning, send aí.
Au le good morning, why le good morning mai. Amen. Ka ko ngaka sa kup ka fira ngai fiku. Ya wa ko mal me ngana mai pasa sepi. Amen. On time is late. Arrive earlier is on time. O ele misi me ngana maka se aku se mai skaina. Se mai umar maka au sa group. Amen. Faima ia yese nga me nga o tato ka ko ma ve au na matanga ka ko retreat. Amen. Amen. Me vai ke mina na o ia fongo sa mo ka sanga lo kia. O mai lo ni siero. Olla. Ke lo le siero ke ngofa ma wi o mangela sa o sia tu los. Ma ngai yo me ai. Amen. Amen. Aba fa ke ko nga ye enjoy tu los nga me ai. Ka ko i ngor fongo awanga i makke ka ko leaders ngor fongo awanga i makke la me para sa mo yo o market min ngai. Amen. Awang imaki. Again, le la kwa ya punctuality le nga wa o ka kula mkanga ka usanga. Amen. Awang yese ke me punctuality ye me. Amen. We are as leaders. Amen. Get excited to serve God. We must take the lead. Amen. Mo ai Leauma. Ya no moto we isi ke mi. Aba no ngale peu wa ka u le fa la inga mai Leauma fofo. E nga na mu va descarva pe o ile ka mo muri la ka va ka vale. A Leauma. Fa pegar attitude ka ko, ele se attitude fa ka vala. Ale attitude fa ngale ka ka ko mo a e me uma. Se so ka ma fe au ya langa testimony vole fe mai ki nga ma o ye nese. Amen. Mo ai pesi. Mo ai fongo karo. Amen. O fa sa o ila uya. Wala nga wa ai. Ki nga ngai ki la ka vale ngai. Fe pe nga o mai kemi ngai. Eu que le ofieco. Ai wa ko ka vale fe au mo var ko. Ma vai mga ku va finge se nem peka. Amen. Ye ako ke vai fi vai. Are wo lo me nga le fi ma ku vai. Yo le va. Amen. Mo sa se mea. Me vai o nge ngalo nga to tino nga ma ia fa shoka kuma fa au. Fa longo malui. Amen. Fa longo malui e tatou. Oa ngi winga nelo taita. Remember, we call by God to lead. Taita tangata. Amen. Wala ngi winga. You know, again, of what is it came in leadership. It's more like a refresh. Amen. Paying me ko refresh like a go. Inga ia kako koe so swangi mo. E ka kaunga ya ke ka kou le loto faa au auna. Amen. Mangai el kala Yesu fa mole pas. Mareko skulu vai pe fa lima. Faitau nga masani. Amen. Nei el kala nga Yesu i melo tangata e ka kaunga ye melo le loto au auna. Wa fo ele tadi tangata na le sau o ia ina ia au na tangata ia te ia ai peta ia au na o ia ma fo ina tulo na ola tongiola mo tangata e to teli. The Son of Man didn't come to be served. Amen. The Son of Man didn't came to be served. Ele sau ina ia au na tangata ia te ia. Ai sau ina ia au na i tangata leaders. Ta ua ia le veo tātou ma tangata e iei fatu lea o le tangata e ola faa au auna. Talking about Jesus came to save others and yet o Yesua le atua. O le atua, o le kai ka ia nga kai ka. Amen. But he paved the way. He showed us the way to follow. Mai te tai kalesi o tau ka kuanga mau ko ia o to wola faa au nei tangata. Amen. Awa kau ke kau si mamalu.
Awa ke makaku me o au fau makai me o wa lima ki keri a me o saula inga ka kupura inga ka no. Amen. God call us to lead by example. Amen. Faitau mau ona. Faitau mau ona. Aunga ka ko mangaku o sili aku ka ko ngalongisi. Ai ia ka ko vape fo o sili atu wisi na lota tatou. Amen. Tawa Yesu amaile le apa vai. Ka ko member solo. Ala ngo fora so ki kilo ni siris. We, wala an me Yesu le la vai. Okay, ka ila alela wala an me Yesu. Aki wa ku. Mo fo Yesu amakanga fufulu mai va la so. Amen. Ke ila so. Amen. Ola la ku ka ila. Yesu. Menga kala ki peteu. Awa fio kiuti peteu or kai ila. A oi ora saur kai fufulu nga vai. But Yesu fa mo mole. I won't allow you to wash my feet. Amen. Kelongi siken. Okay kai. Wa vera va ka ko kangaka mo ka ko kulanga position status or status tomato. Amen. Ma me ufara ve lave yo ka ko olanga fataitai. Amen. Leaders e ka kau nga ka ko take the lead. Fa singa ka mo le ola au na. Jesus came not to be served but to save others. Amen. Elo to tino nga vive ku vileli. Sau share ya vidiamu. Au se fuel te ma apostol. Mo vele vidiamu, one of my weaknesses, on me le fenkai ngo kariero so ai du malulu lo en ngo fo matu ina malo matu ila. Lo vai ga. Ele so strength menga. En ngo fo apostol. Aga vidiamu fenkai I can't do it. I was raised to respect the others. I was raised to make sure that say longa ma onga kakamakua fakowai. Ai ngo mo lo me ko finga me va pena. Amen. Pe o mai fa lo nga ke adele se tu vidiamu. I can't do it. This is what he said to me in his own words. I quote. Magala vidiamu. Uso. Ia ke me se tia tangata le tua. Whether we like it or not. Ele me fai kako ke ema. Pe asi tia katou le tua. Amen. Amen. Ke lolo wala whakaika. Will never go unnoticed. Nai kilo kilo akanga kai ke o e marau. Kwa inga kai ka i e lau kai ka. Amen. Ao ngasi tia o ele atua. Mai lo kai ke mangaku ele o os ngaka kawoloa. Si ia o ele atua sa o upo kakara ku fa mai a ele lilo le fetu e kai yala. Ele lilo. Bega ta wole fe ka ku ma ona. Amen. Au onga I fa ma oni au onga I tangata. Time will come, the Lord, our Father in heaven, amen, will promote you. Amen. Amen. Aolang si tita tu ele tua. Ele lilo. Ele lilo. Amen. Famai upora tunu e ui akele maunga ai loa maunga to a yele puao. E ui ngakele fe kule langi a wai loa fe tuta I yalla. E loa. Kako whapere o kako loko, whafkaita ma, I loa mangi ingo mātou. Ua kako ki mika ai. Ua kako ki o kako fisio vale ai. Amene.
O fa kai ya o ile tua langa nga o mai lava o ile tua me nga. E o mai ngenga ko sila fia kala le vi ile tua ki le mo yo vinga. E o ia o le JP o fa ma single maro ngo sila. E ese ke me ko fa funga mai pe ko sila mai. Wo fa ya ko fa le o kala so single maro ngo sila me le ngo fa. E ia no. E o ia fa ma wiele tu e ka makai na kai makai. Ese ke me ko fa funga mai a pe ko pe mo vai fango pari ke le me le ngo fa ku mai. No. Amen. E ia ga fa manguia le ko ia kia tulanga tawa onga. Graduated with a bachelor vi ia le tua. E le se ke mi le sa so va pe ko ia. Si esa vali me pe ka ma venga le ngai wa onga pe. No. Ke le fa fonga ia kia o fa pe nga ko ai se nga wa o mai o le tua me le leaders ka ko tai ya mele o a ku langa fa manguia le tua so formula wala. Do not post about it. Amen. Appreciate God's blessings upon you, but serve the people with our humble hearts. Yeshua te tai mai aka ko. Amen. Ele o sesi tangata. Amen. Halleluiah. Melonga rua. Seste tai ia. Amen. E ka kauonga loto tele. Amen. Courage. As leaders, that we must be courageous. Te tau no tato loto te tele, I le wala winga o tatou. Amen. Mo Samuelu fai pasu fitu se o ile. Mo Samuelu mtau pasu fitu fa mo le lava pasta. Le la uma ko, ma lolo sai mai. Mga lo fa uma wala mai, ile se midanga nga mea. Amen. E dei loa se ma va vausais. Feu prefia? O le mo Samuelu mtau pasu fitu fa po fa lima va mo le. Ko ko tato loto. Kala masangi. O Natalia tueleo ta vita el Filistia. O e sau ia te au malipelu, maletao leo. Au. O te aluatu ia te o le suafa o le li o au. O le atua o le tūtaua o Israelu. O e fai iai. Ka kolo markala. Fai so o ale kala ya kako. Amen. Oi se ale fefe vai ya ko kaskoriaka. O le ulu e kele aku ngai lo to. Kasi se lima ora. Kasi se vai. Amen. E sau ka vika. Ua makua I pungo ngau umana ka wo Israel. Sulu ale ulo kakan merafi. Fefe prai. Makua le ai a maseloko. Amen. Ale lau ka koro. Nga pau ar mea nga fai ka vika. Nga saua ka vika o mena so ka vika nga o pui nga ka vika o swafa o nga tua. Amen. Ma va le maria. Fa be ka vika sole o ile la filiskia le pe komenga e fai mai le tua Israel. Amen. Alira. E pui le swafa o nga tua. Amen. Ku marka maloa ia ora kau mai sala ero wo ka fefe sa war si o kau si amen asa ka vika fa mai ka vika amen ia wala lei saula mara peru saula mara kaanga saula mara pulo ngai ka va mai o maka saula mara uvi fa ka nga alela la ro ke so foro tua le nga ki fai ai amen. Ska mai ka vika a le loko le ye maka ukia. Amen. Ke la me manga ye foi ka ku sa mo ngisken. So le a ori nga nga o so me lo mo le ko nga loko vo le fa vo le. So le ma kwa ele fi felis ka. Ele para ai ka ku sa mo yes. Amen. A wala na mai le loko ke le la nga fa vo le. Le pe kele ka kofia fufusu ai. Amen.
Ai a ke ka ko ngofuna e sui le loko nga. Fa loko kele ka ko nga wenga le tua. Amen. Po atu langa yo mai a ke ka ko wa fa ya ko fai le ka ko mele la so fua so lua so lulu. Au e ke loko vai vai. Loko kele. Amen. O le tangata ngara winga tatou. O le ngara winga o lo so fu mo lo wola. O le tua. Amen. Nga ke fa loko kele inga i tatou. Ele kaunga ko lafi. Ele kaunga ko fa vai vai. Amen. Amen. O le tangata o vala winga e ve matai tai. Amen. Must take the lead. Amen. With courage. Loko kele. Amen. E loko vai vai lo tai tai. Loko vai vai maka kai lo mai. Amen. Amen. Matua sa no ngale vai soka ko mafisau. A kaure au e kai ele povi e kasi ma moe ko selau e ko iwa skuru iwa a kau ma povi e iwa skuru iwa a kai ma moe o ia malo e malo au kaure kai ele povi a iwa ma moe. Amene asia na for kakara ke kai koa e loko koa kwa ma moe. Amene loko koa kwa ma moe. Something that maka whenga maro le iska ko. This is not a political talk, but if you share menga, o ki kilo ile, the way la ule mbale toa lead it fast. Amen. Ola. Tu me man loko kelle Ye loko kelle kwa fo ila kupaki. Amen. Kai tangata toa e kokoa umaga ko leaders le kale si. Amen. Awaga ko ke loko vai vai. E ka kau o ka ko loto te tele peo ka vika. O ka ko loko kele la. E fa vai lunga tato fatu tua ilea tua. Me le mfai lo ka ko faia loko kele. E mfai le tua mfai mo tato. Amen. Leo mai fa vai nga ruenga pe va pe o sewo too much. Loko kele. Amen. Loko kele fa e lunga lo ulu tai leaders. Be courageous, knowing that our Lord will never leave us nor forsaken us. Amen. Me le loko mawalalo. Humility. Amen. Filipi lua fe petot. Taua ia tai. O nga veta tomo tangata loto mo lalo la koe karangoa ko loto mo lalo. Pe karangoa fa se lau ngai upu. Amen. We need to hear it. Amen. Inga ia mau i tongo tato microphone. Belo taua loto mo lalo. Amen. Filipi lua fe petolu. Awana I faia se me tasi ma le finau vale, ma le mita fua. Aia tai tasi au tau ma manatu ma le loto mawalalo. Ua siri nisi ia te ia. Amen. Kere loia oi. O kere loia oi pole alo. Whaawinga me le loto mawalalo. We all have different interpretation of humility. Amen. Amen. Loko mawalalo. O le tangata e lopu le lelo ngoloto. Amen. Ke lopu le lelo loto. A fai me leska ka le kala ke kai. Ye lo ke lopu le loto. E ke le ko kali atu na tangata. Amen. O mele loto mawalalo. O le tangata I loa fa'aloalo. Amen. Le ufa samo le si se la le si se ta. Amen. O loto mo walalo o tangata e mafai va pe fe te ia kala rengo fa ko ngalela e silia tu le tangata ngai roa. Amen. Akei
ngau fa mnato foi le tala ile leadership talwai pa ele umalava le au mai le tuol tau le upule le mo tatou ai se mea amele e ao nga mua fa au pena ina tatou ole mau tatou le loto mo walalo amele imagine bava pele loto mo walalo Yesu ngo winga o mea nga fai tangata Yesu anga o Yesu tangata le loto mo walalo e kawi Yesu mea fai tangata te fa pe ta ele fai ta. He had the authority, tamanna. Amen. Man olongoloto mo walalo. Nga mafai ai. Amen. O ngaia po lea longoloto. Leaders ka kou te tai. Mai kala ve mai so ka ma ve ka kou. Amen. Aka ko se kai ko ngol ka ko ngaluenga. Amen. Ano mai o walo atu fa mangalo mai o fa mangalo atu. Amen. I will paro vai ale fai mera ro. Yo na paralo vai alu. Ai le ngofo mai lo sunga. E fa mo mo ya ta to nga venga me fa le kalesi. Amen. Amen. Lo to mo la lo tanga e loa mangoma lo mai tofotofonga. Amen. E lese mele lei tangata wha mawarunga. Kako loa kala kispea wha mai a e alofa Yesu tangata loto maulalo ai te e le tangata wha mawarunga. Leaders, if you want to become a successful leaders, first and foremost, vea oe tangata loto maulalo. Amen. Kira kakaro ko mawalalo. E ofi ngofi e o ngai dona mafafa. Wale singa e ngofo mai fua. Na vala ngonga mai. Ale loko na ke e o ngai fa yatu. E le fi falo. Ba mena ngofo mai fa maria ka ipe fa maria fi Fe'etau pe fa maria an mafafa uya. Ah, wale van ka nguru ngol moenga. Amen. Kira kai ka ko kai. Amele. Ia fai ka kou matangata loto mawalalo. Ke mo ka karo ko mawalalo o le aure le ia. Amele. O le aure le ia, o nga me fai aure le ia. Amele. A fai mesi tala fa malosi ki o e aure le ia. E longo le e manaia. Amele. Mo mia ka kou te tai. Ne veo ta tau matangata loto mawa lalo nisi la taimi e yelo I tau lo langa fatai ta e ra ka ko ai ka ko malo lo le amene e ngisi ke me I tau Halleluiah lo tau mo o le fefe malele mo tondu amene fefe malele mo tondu fear and insecurity fa kur kala le to ya mose a revese malo mose se le fango fenga mea mele tua mose fa longo le mai alo ave se malo ngo mai mose se le tua e ngai ki se fia le fango faia yo au kala o le fai o ya falao man amene longo no tangata fefe fa mo ya te ia fa mo fa pe aia o ye vai o ye le lona ngana se metas amene manatua o lenga wala wia ta tu me te tai nate fa ata mainga I tau. Amene. Au te fefe kako wala winga. Amongi kako kalkongunga o le atua e te le e marosi mam tautia. Amene. La mela le kako fefe. Na mera la ina ya lu fa ko mumu mo fa iska kala lo so lo fa ku so lo sanga ku pele fa mbai du kai jimma tera u kai fia. Na me ki fefe nga mea. Loto tele o le atua ngala winga tatou le mate tai le kale sia e fata mao a ina tatou amene margala le atua mose o na fe no moto pe ar si divor fa si dera nga sa o intar papa mose
Waina e suka molo sa kaio. Ma le tua mose o inga whaia lo ngutu. Amene. A whai o fesili va pengale tua ia mose. Mose o inga whaia lo ngutu. Whaalongo longo mele wa whakatangachore. Ea o mawhakere kala le tua. A whai o fesili va pengale tua. Ua sala fo ilo molo tantarunga aisea. Se wa ave va ku kwanga le koia mose e los nga kaola le vara winga mose o le tua. Kaula ya mose nga fatu tua ile tua. Us as leaders, po ame vara winga tatu e faile kale si amene stop reacting o mafo tangata. Amene. Nga ka koa mafo ka nga kula ka ka ki fatu ilalo e tatu amene fa mai be keru Yesua ile mai Yesu sabani mai. And then he stood up and stepped, moving forward towards Jesus. By faith. Vai agora olhar só, vou ver a pequeno. Ora, foi pequeno e não vai. Amém. Ora, foi pequeno e não vai. Hallelujah. Leaders, sometimes if I vai a tato. Amém. Fefe para ai. Awa. Saka ko lotu I malesi uso. Sa fato ina. Le ngalo ya kia ora so mako ngofo I. Ha ku malo I lunga fa umale. O ka lo kofi. Sumero sumato ina. Fa umale ko sekalo. O le awi ku ko mo ki kilo ki. Ala pupula me va prekia. Mako aika. Ika. Kusema vovola o ku mo lunga mo koloma. Waika. Abai maka maka mumu amaka. Awa vora usa pai pai. E ga ke loka ka ika pai pai. Ko kiki api hiki kingo. Amen. Alera u ku imo ki kilo ki. Alera sira le ka akaso ka ni. Sute dala ga si fia. Ko imo ki kilo ke. Wa. O va pepe o ve ko va A ke ro ko kele akuma dunga. Kuma e lunga sawi. Kakalolo. Nga kakalo anga wa makala kalo ko amengelo. Arwa kwa us po yaru le fa. Makwa ika. Aga nga fusu ga. Anga se ko se sa kala la so ga e ivo long. Walu ngari ga wo ika ya kyau. Walu ha ola kakalo walu Faitau sau ko kofia ku si kemi wa makal muli fai nang kau kingo ya mako kala le viele tu le wa le si de fiera uso makoi malang kala sorry fa ko esse aku do sunga pari si de fiera so le ku fia me ku kakalo eu o mai o makua ngi o kele kakalo fa kasi de manga eu ale uso eu fico suma buka so yo o mai ke mi lo ola ke mi ga fe me ke kalo o ke le ka kalo fa kasi ya du monga mai fe mai ngira ke ka kalo o wika e o ke kala mi Jesus o wika a wa vera o fe mai ke o ke ka kalo me o la kuro fa le wa o kalo sau ke no sra ga sa fa marosi e kusi ka kalo sa le fa kau ia nga mengela ia le ala cuidalo e le winga walu le ko ise me kusi e ro ese como ka ko walu la ko kalo per fit faitala le va ver ka kalo que mas ti vai kala va ver ano lo e ro ese ku ka mari mga ko walu la ko le talo or fa malosi walu la ko amene que ka ko leaders awe ke fefe awe tu palai awava go vatu yete oi take it use it amen ai ya mas si res kai e a ko pe vala awa le leise fa go semea le ai ai si le tu no loto e lole le tu nga ke o skills tanga ka ga me te tai le lei effective leader ma Yesu pe kelu ola le ke lo va ngoka ya kuia ga penga
ai sa wia la fai en fai ve tangata aisia si la fia le Yesu la ia Peteru skill te ta e lo le ia Peteru ko ia fa le penga a la fo ko mo mai e lo le Peteru focus por le kai mo la so ka nga lu le penga. He's got some leadership skills. Amen. Lo le Peteru. A ore liliunga la fai vale a vema tai effective vale nga amen. Pa ora me fai lo kali lo vala winga e nga iluma. O le tua vala winga ka ko to become leaders. O le tua nga fa tamau ai nga ina I tatou. Amen. Ko lua me mo le si me anga me lo leaders. Ia ke mi fa longa ko mo kwa lonely ya. Mo kwa lonely ya. Lonely. I feel lonely. Amen. Fami mingi ma ko o se la fie ke o bebe. Pese fo el pese pali. Amen. Sometimes ik fa longa ko pewa boring e falkang. Amen. Mereka ko fiau. Mereka ko ma fiau. Amen. Ele ka uma boring falkang. Amen. Ele ka uma boring but o na tura faltanga ta ele ke me ke feel lonely ai. Ma ko ver ke me nga Elia. Elia nga tule finge Walu Elia va ngo Elia bolela va. Wo vai. E ke mi kako ke vai ai. Amen. Malololo Elia, ai fa ngo ko Elia fa mo sa ngo mai Le tua. Amen. Fa mai Tu ia lunga. Inga ai ma e ingu aisia. E mo maule ala. Amen. Leaders. Tatou wala winga tatou le tua me teitai. E ke mi kako kila ngonga le lonely. E ke mi kako kila ngonga le vai. Amen. Rise up. Eat and drink. The journey is too long. Amen. Ho me lo ngonga we vai we fa ngonga ku pe boloni lo kamoenga amen. Tulai. Ai le upole tua. Amen. Te fa fanga o le upole tua. Ai sia, o ka ko ngaruenga mamao. Fa kwa umai nga u kaputu o uma ka ku ki pe u bala au me foi le tua o mai se tianga. Fa kwa uma ka ngaruenga fa leaders. Amen. Ao malan vai. Ao mai lo u fa ronga ku le fi ai. We feel lonely. Amen. Tulai le upole tua. Awe ki ngo fongo de meranga. Halleluia. Tali le vala awole tua. Ko fa fanga lo wola fa le ranga ide upole tua. Amen. Kurai. Run. Fa wolo vala winga ele misu kai kai tato ele tua. Ine fa ngai lu so form lo wola. Amen. Kalesia leaders, we were called to lead. Mara winga tato te ta linga luenga le tua. Faitau fa te inga le lei. Kau solo mua ko I mea uma. Amen. Faitau tangata luto mo lalo. Ile nga le tua. Ai vai. Whanonga ko e loni nga le tua. Amen. Alau nga peo le tua si koe whanga o I nga upo. Alau nga peo le tua si koe maalosia koe ake oe. Se koe whakulai oe. Amen. Se koe whasanga oe. I le ala lai halu I lau wholau aisea. E mamau le ala. Amen. Ka kua ngā ruenga I le se ngā ruenga wa pe whaigi umakai au. A pe whaigi umalaka usanga. Le hai. A umakulaka usanga le sauti kianga e ruak vodis ka usanga. A umakvonga ka usanga le sawarsi kianga e ruak vodis ka usanga. Amen. Wala winga tātou le tua. Whai makai ka I le kalesia. Amen. Ka koke ngā lulue. Amen. Ngā lulue ma le loto tele. Ngā lulue ma le fefefe ma le pala. Ai ngā lulue ma le whawai vai. Amen.
ngā lulue ina ia vi ia le tua i o tātou o langa. Whamalosi ka mo kākou leaders. Le ia fiafi. Talo le tua ia so swangi atu ia au tau. Anga le tua ia i tātou te tōtasi. O kākou wala uinga i le whengo fie. Le ngā sa ngua i kākou wala unga na sa which is ai akri. Whamai ka ngaka wala uinga lo oi wai whaola inga isi pisi mea uma. Amen e. Ele isi pisi. E aki le ansua kuruko ka poki le suka. Kako wala uinga nga. Ke oso kwa ka wale kumare e. Amen e. Ihoi. E ke alwaku fiu ka ufaida ufasoa. E faile mea male mea. Ora kako wala uinga nga. But kasi le mea o kako uroma o inga tatore upo le tua. E kako ke kukuro kako fatua tua. O lo soifua le tua. Amen e. O lo soifua le tua. E le kulafo inga i kako le tua. Mange upunga. Sa ngoi fifi au le sa. Amen e. Le mawhai se me kasi. O ngā ve se i tātou. Mai lo tātou tua. Tako kura i me le fiafi. Sorry wa. Ka